Al bugün nan menen kosup somsada жауып көре жокмун. Өмүрүмдө биринчи марта жауып көрүп калдым. Минетимди бакалап, азырдан видео кылайын себеби. Я бак, я шарбак деп көрөм енді. Басында осындай пакалдың бизде өзүбүздө ауылда шөгөртөк деймиз, осындай шөп шарлардын калган куркалары менен алыстырып ушундай кылып жагып алабыз да. Üstüne azırak ırı otun, çok bolsun dep ırı otun salamız. Жыңгылга сала, ыры отунга сала экономия болот. Мына малдын астынан чыккан, малдын жеген чөп шарларынан калганласын шөгөртөк көбүрөөк саламыз. Отунга эконом деп. Нанның кандай болуп чыгуут, албетте иленүүнө байланышлуу, сосын тандардын өртөлүүнүнө байланышлуу. Тандарды көбүрөөк өртөп койсоң, көбүрөөк убакыт турасаң кыргылып. Качан тауыры чыгып бабында боламын дегенчи. Сол үчүн көбүнесе энем я болсо күйөөлөрүм эмес, күйөөм. Маңнайга тиккен бир күйөө бар го өзү. Сол өртөймүн десе, як өзүм өртөй коеюн деймин, себеби мен кайгыракым өртөгөнүмдө нанымдын нече дубала экенине карап өртөймүн. 8 класстан бери нан жабамын. Азыраак оф чыйнадык энди. Нөл эмес биздин. Мындай шеңгеллерим болуп турат арасында. Буларды шатанак деймиз. Чийденин чакаларын ушундай. Эмне де? Ой, мына атын курса. Шеңгеллерди шатанак деймиз. Ар кимдин нан жабуу техникасы болот, сырлары болот. Мен мына bir өзүм жауганды жакшы көрөм. Эчкимге жайдырмай, тандырыма өңүлө берсе, сосын наным оңбай калат деп сенемин. Негизи төртөөдөн аз түшкүрмөйтүн эме. Ал энди мына шем бир чечемиз энди. Тандыр шапан кийемиз. Күйөөмдүн колу күлүстө. Бирок мына менин столларымды караң балаңлап кулап кететиндей болуп турат. Аспал үскөнөлөрдү алып алабыз. Рапида, тикеш. Уклоо шарт эмес, үйдө жайып келдим. Bunun içinde endi перчатка менен, колгап менен шапаным болу керек. İçinde harrigen жок па деп бир кагып алмасак. Баягыда төркүндө турмушка чыкпаган убактымда сондай болгонмун. Ушундай жеңине харригенлер ясап тастаган, кыстын күнү ыклайтын жер таппайды го. Ушундай этип ичине кырбаган. Endi mikrofon buraya mıyakta katıyor. Kayırlarga ildırsa bile kılak. Ya bulay qarasıp kiye koysam. Yoktan bulay qarasıp kiye koyayım bunu. Bir ön tapın yer geldireyinse. Бұл менің размерім емес те. Bir tandır şapanға жармадым мен. Анеки, сымы көзім шығарайын деп еді. Сәдеп дегенем нәрсе қамады. Yerinde bir sedep var endi. Hani orazanın paydası azırak azayın dedik. Buna sımмен байлайтын го негизинде. Бу сем сымдап тастайын енді ұят. Ютубқа түсіріп отырғанда. Bir кашемер болатын еді. Енемем үйде бар кашемер. Енем бермейді бірақ. Не? Я кемейді, я бермейді дегендей. Сондай. Ал енді біреуін басып көрейін. Меніңше шамалап қалдық. Суымды жақылатып алайын. Біздер тайымбыз ал. Mikrofonlar bunda al istep tur hammasi. Mında kichkantay bir shuruk бар edi, soni basib ko'ring birinchi. Sizlar birinchi astına javobsizmi yo üstü betine javobsizmi? Men üstü betine javobaman. Bismillahirrahmanirrahim. Mening emas, nan jabqış apalarning pirim pipatgan qo'llari. Ya Allah o'zing yar bo'lsin. Bu yoqqa qilmag'aysan o'zing aytyor. Bunday deb.
Aneki. Bana aytıyorsun, harregen bir regen çıkmamasın dep tagı bir qabı alamız. Uy beyallara sen. Hazır usunun jagdayına qarap turup keyingilerini basamız. Mirzaga! A, somsana makep ber. Beten normal pisip ketip atırgan jok. Birak keşte astele ordun baden köpeyip ketdi sebebi. Oy bu köpeyip ketken qaraş. Katı aşıbam ketken go bu. Arkası onday katı pisip ketken jok. Menimçe basa beremin. Жақсы, normal. Basa beremiz. İşte. Tek mini arkası. Endi sal yerneklep ketecek boldu. Birak normal bolup bizde bu ne aklao bolgan sebep tompayıp ketken soň yapışıp ketdi. İşte. Ikinci katarga koy, ikinci katarga. Mana. Asen normallaşıp ket. Ava pislik ele ver. Hoba. Tағы бірінен барып сөйт, сосын сомсаға өтеміз, құда қалыспен. Аяғынан енді. Ой, бірінен деп қойаман, елі қайда екінен бар екен. Жұмыслы болған соң көбірек жаумасақ аптесіне жетеді ғой. Ал енді мынау ең ақылдысы. Енді бұған су жақпаймыз, себебі бұл бірінші налардың орнына кетеді. Yerlikletip basıp alınır. Serin çok енді gittiler şu. Bu peçetini kiyetini çıkarmayın енді. Oy, mınау açılır. Al somsan bas koymayın, bismillah deb. Kayda men bastık. Kudayдың өзі yar болсын.
Al mineki somsam şunday oldu men. Katlav endi, katlav men. Anda pişini deyman ne aldı. Birovlar mınday ne aldı deydim, mınday kılıp edim. Dämi zor glавный. Türü onça emes bolgan menen dämi zor. Türü endi nagız awalbayski boldu. Birak dämi zor. Hazır yeneme barıp jegizip koyup nagız odzupda alamız al endi. Hazır ağız açатын wagt bolup kaldy уже. Sol al minetimdi bakalap, like basıp men kanalıma подписаться болуп коюду unutpang. Al bizim mine yine motor soqa ketip atkan jerinden. Alma. Çek görüň endi. Artlary endi azırak jumyş kaldı da birak. Şunu odzupda aytadi endi. Kemperlerge onça mas emes bolup kaptı ya kapat. Yok, maza bak bundan da. Keldiň bolgan üçün maktab etseň meyli. Yok, azal bu. Rahmet koyun. Nerede? Nerede? Biri mi bolum